حبيبي لسه يا ابن اللص. هاي، ازيك لو سمحت يا استاذ، يا اخويا؟ اخويا مساء الخير. مساء النور، ازيك؟ الحمد لله. سجل معايا. اسجل. سجل معايا، بسأل اسئله كوميدي وحاجات فور فن. وماله وماله عسل، اسئله ايه المشكله يعني؟ طيب يلا ابدا. هو العسل بس بيعرض الحاجات دي فين؟ بتتعرض فين؟ على قناه ايه يعني الاسئله؟ على السوشيال ميديا. ماشي يا حسن. يلا. يلا، عايزك اول حاجه، انت اسمك لا ايه؟ عايزاني؟ لا مش هينفع، انا راجل مرتبط. يلا. اوكي، انت مرتبط؟ بصراحه لا، كنت بكذب لاني كذاب برضه. عندك اكس؟ عندك اكس؟ عندي اكس؟ لا. طب كنت معجب بواحده قبل كده؟ صراحه. بصراحه لا، لان انا راجل هو توكسيك. في ايه؟ هفهمك، هو في ايه؟ انا راجل توكسيك يعني. من الاخر كده الحريم ما بتعمرش معايا، مفيش واحده بتستحملني. بيقولوا عليا ان انا يعني عصبي، بتعصب بسرعه وبتاع، فاهمه؟ لو جات لك واحده حلوه قوي، حلوه قوي، قمر قمر، جامده، حلو ماشي عسل. مرتبط بواحده مش حلوه، ولا مرتبط بواحده مش حلوه، تمام يا عسل. وجت التانية الحلوة بتقولك اه إنها معجبة بيك، حلو. هتعمل إيه؟ يعني اكيد واضحه، انا مرتبط بواحده مش حلوه، يبقى انا اسأت الاختيار في الاول، فتصحيح الغلط مش غلط، فصحح غلطي. هتسيبها؟ لا هتسيبها؟ مش هسيبها، مش هسيبها. طب انا ما ارتبطت هتعمل بيها إيه؟ ليه من الاول لما هي وحشه؟ عادي، هي لازقة فيك. اه هسيبها، مادام بقى كده، مادام عفتجه بقى، شغل رمي الجتت ده، هسيبها اهو. إيه العبث ده؟ هسيبها واروح للحلوه، انا حر، مش بتساليني؟ اه هسيبها واروح للحلوه. طب عمرك حبيت واحدة قبل كده وهي اللي سابتك؟ ياه كتير. عرفت لك ليه بقى؟ يعني بقى فاهمه، ما بيستحملوش افهاتي.